Okay, may saping nga sunata po nga ipaay ko kini tatay. And I love you so. The people ask me how I live till now. I tell them I don't know. I guess they'll understand how lonely life has been. But life began with him the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening gets me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is free, and once the page is read, all of that love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening gets me down. Now that you're around me. Again, inot na pong medyo lumaglag-anin, tiriknak. Tapos siyempre, makankantaak ni tatay, iti mauding kanito. Ayan. Kaya't may pagpakaamot apo, may pagpakaamumet nga into no Martes, iti punpun na. Maidagas apo sa J. Oscaris ano ti awag din yung simbaan da dyan? Catholic Church. Yes, Oscaris Catholic Church. Mati ka muna niya nga saint di dyan. Lunya ti ko da. When, but Oscaris ti pa kami sana po ti oras sa lasyat. Iti bigat, santo may tulad sa Jaya, Ramon Heritage Park. Ayan. Ito no Martes, ito no awan ti pasok, ito no 12. February 12. 11 iji lang ko aja ilagan. Ket ko na ninang kong Avel, paborito mo ni tatang ko dayta, ako na nininong mo. Death anniversary mo ni tatang Nadi Kalman. It's really nice hearing their favorite songs. When ninang kastangarod tigendat ko, that's why oray no nakaiman sayag isuna itatang kanito programa ta kunak ta dayto yung mauding kanito nga makangag isuna at dapat isuna ito'y aglaw-law-law. And ado pa iti messages ket kunak ka talagang hantang nga mabasa tayo ito'y nakatado unay. And ninong manong kablawan man basa ta sa gadi daduma. Kadag ito'y karubak manong ni kabagis Vilma Mercy ni Rickson Lito ken amin nga karubak.
Karubakon manong siya ni Edgar Garayan ti San Antonio Ramon. And of course, condolence met iti family ni former Barangay Captain Rogelio Lago dita San Antonio Ramon Isabela. And nakatadupay iti api muspusay no apay man ta agsasaruno di San Sebastian talo kano iti nagsasaruno nga natay, and then simubla ni tatay ko no handa na iyakar di Villa Beltran nagat nalabit upa da di jay dati lang nga bulan. And agpapugto tapay ta courtesy mat iti kabsat tayo ni Engineer Kokoy Terte. Ayan, alam di number na di nag-text tayo ni Miss DDP. Ayan nga pakitikuan. Hantala iyan ang sinagan ng ta baka ibagadang ako isuna man ko na. ODP. ODP. DDP ko na tamutan. Okay, iso natin nga bakat. Legit apo. Pinicture mo. Ano ipatulot mo dyan ti nag-sponsor ng man masapulan. Anyway, for 300 pesos dejay. And here's another this time 200 pesos ka no ti ipaload ta dejay. Free load. Ilocano nga minti kanta. So nga medyo nabababa. Nalalaka nga pugtuan. Courtesy of our friend Apo from Oscaris ni Engineer Rodrigo Kokoy Terte. Yan. At may sapay dating paborito nga kanta ni tatay ko. Pero mimot kaya na ilang ikukuha na tayo ulo na namamangag na. Okay nga rod, dahil na po iti name the tune with your name is San Isidro Labrador Church. Para siya Oscaris kano. San Isidro Labrador. Yan. Ijay mismo batog ti balay ni pare ko. Pwede ta. So nga kabisada na. Okay, so ayan. Nga rod, dahil na po iti another name the tune for 200 pesos with your name, age, and address. Text nyo lang po dito official text line 0915-071-3686. Ito yan po, iti dadatlag asunata. Tingin nyo pa yung umana. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, dim ipaw-pawit amin na kwartam, taday ta yat nagrigatam, laingen iti kwenta, tay eksakto agastuenda, tagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka, agkusko kuskus in the morning, kuskus in the night, dot met no break time, magaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan nilala, nugas tang nakamalika, angem agan anus kalat the darling para pamilya. Agkusko kuskus in the morning, kuskus in the night, dot met no break time, di dapay sungbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan, no di da maikan na iirurumendakan tulang. Ilaw to ati inay mo, matibuya ta ka. Ayan. Ti ag-package met kitliklikam, tamaki na bang ni katugangan, nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa lang ti magatang, laay kontrolem tigpautang, kadagiti mapagtalkan live, kang runaan na agsingsingpet ka, agkararagkaken kwa, kuskus in the morning, kuskus in the night, dot met no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, nukas tang nagkamalika, angem agan anus kalat the darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night, dot met no break time, di dapay sumbatang tawag piman, santo pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati
chismosan, no di damaik kanay irurmenda kantulang. No di damaik kanay irurmenda kantulang. No di damaik kanay irurmenda kantulang. Okay, once again, iti nang tatapo, iti nang ngiparabor, iti papremyo kaditang sonata for 200 pesos is our friend Rodrigo Kokoy, 30 iti Oscaris Ramon Isabela. Keta maulawak dita kinaado tinag-text. Permimutan apo nakatado. And we have a winner. Okay, from Purok 7, Mabini, Santiago City, a song entitled Cusco Cuscos, that is correct. And picture ikam kumati caption na balong. Kamalipatan tan, isura mo kumati kijikuan na. Dapat title na eh. Hana numano kumati premium na kasi 200 pesos. 200. When kanod. So tatay 300 pesos and then 100 pesos from to IG Taga Alicia. And another 300 pesos. Anati mo na? Anati mo na? Muna na. Ono na agor ka. Yung taga Alicia. Adito di ba? Na dati picture da. Agi kanta langinin from Alicia ko na may text isura mo ta. From Alicia 100 and 300 jay from Aji ka. Pungpongan Jones. Yan. Pungpongan Jones 300 pesos dito. Naka-picture kami dito. Courtesy of Walter. Tapos Aji tatay. Aji Mamuta from Ramon, Bugalyon Norte. When. To be fair with, Orinom Amumi, siyempre, mabalila to sumumpat. Awan iti pilpil yan mi. Kapote ni Miss DDP. Tapos, Tati Sumarno ya? Yes, and this one for 200 pesos. Joselito Borja, 31 years old of Purok 7, Santiago City. Pugto na kuskus. 300? Ay, 100. 200. Po rin, madi mag-rehistro ta panuno mo dagit. Dahil no. Pero download na dito. Iset mo kini. Yung number ko, tanong ka. Maya mandata nakadosti sa mumbat actually Merlita Juan of Abulan Jones Isabela kuskus ko nanda dita LC Pablo of Villa Pascua Natalie Gaming 22 Fechage Karen Abejo nakatadupay Maxi kung ano pa dito Maxi Edgar Garayan and Leia Santos kita mo baka nagansar pa iti Lourdes Pastor dito April Liwag, Awan Lata na Odi Lata. Tessa Baltasar of Villa Beltran. April Liwag of Villa Beltran. Ito, nagkatuta ka Villa Beltran. Nakatado. Ngayon, masapol nga ipaibus ati pa premyo. Yung nga maibus, until next week manen. So this time, gaputa taga Alicia DJ sponsor tayo ni Kabsat nga Walter RJ Yumol. Isunatek na po nga barangay Kagawad, barangay Antonino Alicia, and he's running for vice mayor. Mangtad man into 300 pesos para kada kiti taga Alicia laeng. Ay, kasi ano kayo ng bagada lang nga taga Alicia da? Ay, i-verify to iti ko data, iti DTI. Comelec? Comelec. I mean, taga Alicia lang, please be honest, okay? Please be honest, no taga Alicia ka ayket. Be honest, even if others are not. Be honest. Be honest, nga kunada. So, please, ibagay ti barangay yo. No sino ti agdamang nga kapitan yo. 1. And then your name. Napay da jay pagkanurutan ta. Okay, ulitin may, iti sumarunong nga pumugto, taga Alicia laeng. But please, name, age, address, naganti kapitan. Naganti barangay captain nyo. Ay, di ba? Name, age, nun yung barangay di Alicia. Name ti kapitan. Saka di title. When? Title. I-verify ako ni Kagawad, ako data, ni Kagawad Walter. Isunod namang i-verify. Bagana no, pud no. Kada kami data. Ayan. Naka-online isu data taket. Mabalin.
Mabaling ka no. So, dahil tingaro din na po, ititatlag nga sonata. Okay, maipaay ka dagiti taga? Alicia Laeng. Dahil ito yan na po ti sonata. Ay nga ading kuno marik namla kuma, irikrik na ek itanga agdam, nabayag idin na pagpagopan ka, maagkan sa tabi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkep-akep ba unay day tiliknak, imat matsyupay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuilanga. Ay nga ading kuno marik namla kuma, irikrik na ek itanga agdam, nabayag idin na pagpagwapon ka, maagkan sa tabi ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay, palso-palsuit, ayat ko anasam it, ken ading ko at tumutwit-tuit. O ading ko, awan meten patong mo, tabang diliyas na kesan ading ko. Okay, ada kurkurang na. Dagiti answer da. Again. Ana, da kurkurang na nga. Ada kurkurang na. With your name, age, address, and barangay captain. Apo na sino kapitan nyo dito barangay yo. And the title of the song. Ato ti sumungbat ngayong kurang. Kaya ami apo nga mga bak kayo ti 300 peso load. So please, resend. Ay naading kuno marik namla kuma, tirik-rik na ek itanga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkep-akep ba unay day tiriknak, imat matsyupay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuilanga. Tuwit-tuwit, ay, palso-palsuit, ayat ko anasam it, ken ading ko at tumutwit-tuit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas na kesen ading ko. Tuwit-tuit, ay, palso-palsuit, ayat ko anasam it, ken ading ko at tumutwit-tuit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas na kesen ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas na kesen ading ko. Okay, I guess we have a winner pero masapol iti i-verify pa apo ni kwata ito i-verify mi pa ikin ni Kagawad Walter no gusto lang ta kami nga taga Alicia. Once again ko po tayo isunod yung nag-sponsor iso lang ti mabalin nga mga ibagatamdaman no pud no wino saan. Chat ko nga si ate Inay. When so our winner is of course from Bagong Sikat, Alicia Isabela, age 20 years old. Itinsurat ng anagan ti barangay captain is Samuel Felipe. And iti answer na is mali mo gayam ti answer na. Ay, oo. Tantanin, ay ito mga gusto iti answer na. Sige, kitang dita. Awamot iti niagan ti barangay captain na. Tani So garod. Bakit dapay? Damdama. Okay, kitaan tayo. Adutissimong bata po ngayon nga familiar with the song. Yan, so kastangan talaga. And ako na naman damdamatang kitaan. Dapat nag-chat dito ay yun na. Ako na dito. Before the next Teardrops Fallman Idol. Siyempre mamam sino nag-text dito eh. Ay, ani Kangkal nga ulitaw. Ni Hulito nga taga-DJ ko. Kangkal nga ulitaw. DJ ko. Paborito mo lang ni tatay ko dito iso nga kantaan taman lang yan. One. Before the next teardrop falls. Sagur kata kitang daahin ang DJ nga tatan. Yan, dati siguro ti mo nga sonata tan. And kahit ko lang nga ipaay kini tatay dito, dagiti teke na nga sonata.
And good PM ko na ninibag ko. Pakibati nga po ng advance happy birthday tomorrow si Mr. Juaning Bartolome. 60 years old. Asawa po ni Mudran Neri. Oh! Mr. Juaning Bartolome. 60 years old nang kita man laeng. Dahil DJ nang bisita ka data idi nagdati kinansunan ta DJ Sicho Anggong. Sicho Anggong. Okay nga Rod, para keng kama nung Kuyang Julito pala kay Italia. Ken of course kinitatay ko. Okay. If it brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop falls. Si quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hacen llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrops that you've cried. And if it ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. Actually, tao mo't ako nga nang iti inspirasyon do nga sonata yata no madiscover kuno kayatak is the late Nicanor David Senior de Lakay nga programa din nga dito iti kang kansyonan 3 coins in a fountain nakita daw na kataan nga kanta. There could never be a portrait of my life. Matt Monroe. And of course, that way before the next teardrop falls. Hanga po yung playlist na dito. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrop that you cried. And if it ever leaves you low, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Agsubli kami, kalpas natin sa mugmunong palagip.